Yes, so noneho tugiye kureba icyo twita command line argument. Rero ibi bishatse kuvuga iki? So ubushize twarebeye hamwe input ni gute winjiza amadata ukoresheje keyboard. Amadata nyine ashobora kuba ari imibare cyangwa se akaba ari inyuguti cyangwa amagambo nyine. Ibyo urebye dukoresheje data types, ibyo twise integers, float cyangwa se string. So now hano rero bishatse kuvuga iki? Ubundi iyo twandike nka program iteranya imibare, sibyo? Tuvuge iyi ni 10, hanyuma tuvuge iyi ni 20. Yes, do printing iki? Do printing nyine 10 A na B. So iyo wanditse program imeze gutya, so reka tuyisaving. No kuvuga no gusavinga ni sinzi nyine ko navuga mu Kinyarwanda, ariko ubwo nyine ni kubika, ni kuvuga turabibika muri file nta kindi ni nka document, ubundi no muri mu buryo bwiza bahitana script. So iyo saving rero mu buryo bwa Python ni kuvuga reka tuyisaving, save as, sibyo, tuyite guteranya none kubera ari Python tugomba gushaka extension .py. So hano no kuvuga niba dufite nkuko nyine usavinga document ya Word ukamenya extension yayo, nkuko usavinga document iri text ukamenya ko aramutse ari text hano uhashira txt. So hano py no kuvuga ni a Python script. So ndikumva ngaho humvikana naho. So icyo gihe urayisavinga ikahita a Python script. So noneho hano ni iki dukora rero? Ni ukuvuga ino Python script ushobora no kuyiha undi muntu akayiraninga kuri computer yiwe. So icyo gihe rero ayiraninga gute? So uko ayiraninga rero ni iki? So ukubona hano niyo document twa savings yitwa guteranya.py. So uko ayiraninga ni ukuvuga agomba ni hariya tugiye kurebya command line. So right click, open terminal. Okay, so hano ni iki noneho? Hano ndahamagara Python. Okay, noneho ndagiza nkurikizeho izina ry'iriya file. So hano tubyongere. So kuvuga Python twavuga ko hari ama version ya kabiri n'iya gatatu. So duhamagara Python ya gatatu. So noneho nandike izina rya ya guteranya.py. So nta kindi, then next setting ukubona ko isi printing 3. Sasa ibyo twita command line argument ni iki? Iri zina ry'iriya program, biriya nibyo twita command line argument. Ni ukuvuga ushobora no kwandika program ku buryo input zawe uzishiramo hano igihe uhamagaye ino program guteranya, noneho ukaba wahita winjizamo n'imibare hano ugomba guteranya. So reka kwanza tubikore, reka turebe urugero rwiza, sibyo? So nk'iyi program okay. What happens is not KiyaRwanda+English. So okay, reka turebe iyi program, sibyo? So urikubona hano ikintu tutari twabona ni iki? Hano ikintu hano ni naho Python ibera nziza cyane. Hano tuzabibona hano iyo uvuze hano ino sys nino
argument vector ntago turabibona ariko tuzabibona ariko twigeze no kubivugaho aho twavuze ama library n'ama module. So nicyo gituma Python iba nziza ubundi nukuvuga ikintu cyose ugiye gukora navuga kare wagira nk'itegeko ubundi kuba programmer ubundi you should not start from scratch. Nukuvuga niba ugiye kwandika program iteranye imibare ntugomba gutangira from scratch ngo wandike ibintu byose kuko hari nk'abantu bakoze Python baba barabikoze no bakabishira mu byo twita ama module ku buryo wowe ushobora ku-importing iyo module gusa none ukahita winjiza imibare yawe gusa ukayiteranya. Urwo ni urugero nari nguha. So hano rero nicyo nanuza na nino argument vector iduha. Argument vector ni iki? Argument vector ni list. Ni ukuvuga iduha list nyine yiz argument tuba twinjize kuri program. So reka running ira program turebe nk'urugero. So noneho guteranya byabaye iki? Guteranya noneho nukuvuga mwabonye ko a na b twabikuye nukuvuga none turabyinjiriza hano urikona none do 30. Reka dukoreshe nusa ibindi, reka dukoreshe nka 200 dukoreshe na 400 ukubona ko itiguha 600. So noneho ubu ngubu nukuvuga ya argument vector noneho ngubu tuyiprintinze yaduha iki? Yaduha argument ya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi ngiyi 400. So nizere ko aho wumvikana. So urundi rugero naguharwa command line argument ni program. Reka nayo ni ntoya nayo reka tuyandike. Reka iradufasha cyane kubyumva. So n'urugero. So hano birungira. So kuza kumvikana neza. So noneho iyi program ni ikikora. Iyi program ni ukuvuga noneho dushobora kwinjizamo imibare yose dushaka dukoresheje command line argument noneho tukayiteranya. So hano ni ariko hano iraza kuduikosa. Hano iraza kuduikosa kubera iki? Kubera ko twavuze yuko twavuze yuko argument ya mbere ari izina rya program. So turamutse rero tugize int y'izina rya program hano yaza kuduikosa. So reka turebe. So urikona argument ya mbere ni izina rya program byo guteranya. Hano rero tubihinduye muri integer ya ikibazo. So ni kuvuga icyo tugomba gukora ni iki? Ni kuvuga tugomba guhera kuri iyi kuko iyi ni argument 0. So tugomba guhera kuri iyi ya mbere 1. So twihute. So hano icyo bikora ni iki? Ni kuvuga hano tugira listing icyo bita slicing. Bino tuzabibona. So ugahera kuri rimwe gusa. So nta kindi. So iyi program tuyandika ni kuvuga imibare yose twa passinga kuri command line argument yose irayiteranya. So twongere tuhamagare. So no guteranya. So no hano reka tugire imibare myinshi, tugire 12, 33, tugire 44, tugire 99, tugire 1000, tugire n'ibihumbi 5. So nimibare ushobora kwandika ushobora gukomeza 7,000, 9,000. So enter. Ukubona ko iyi iduha uko yagiye yiteranya. Ni ukuvuga guhera 12 wongera 33 tubona 45 ukayitufata kongeraho 44. Yes, ukaza kubona nyine total ko ari 22,18. So ni kumva iyi command line argument ni kumva nayo hano yumvikana ariko n'ubundi yo tuzakomeza tuyibona kuko program nono nyinshi tuzaraninga tuzaba
ziri muri buno buryo nyine bwa turaninga dukoresheje command line.